When had the KJF kanji courage? Jesus! Ati wachiti hoe. Jesus is Lord. Na nyeda kugamba ngundio mashemero wage cheshongo cha nye sasa otaka nyombuzi. Owa kubori yao no gamba cheshongo yoro no sinikamisho. Ona shere tusi ndiendaga na ryoga kakugamu. Jesus is Lord. Ona shere yarga murhanga nimba ninchi eating ante nyama nyuru. Konka mchare niyo kubireta. Mcharo kugeno kantekera sugar nyingi. Kanzo ndetege chai yanje mbanze nji drinking ende wawa atamsugar nyingi ture. Kana nashanga watamunyingi ku beating. Inakulamisha gata inasoga. Azani ni mgamba na facing. Mchara wagaraka kumfacing. Konka mkazwa ni kubitinga. Mkazwa ni kubitinga mkizenda. Oreche kumanota mshuga nyingi tinyine sente zo kubayinge ndizo. Munanasi. My lord. Kana hatu yobu na kugambira nyoni ni kubitinga. Leka mbanze ntere katabana kayaga nanye nka disturbinge kanka callinge kanka kwata mbanze nka disturbinge kokana kajya nkatire hita tukachenda kugamba nito hata naza ka disturbing sana kangiye kujipiking. Apostle, we hear of this. Aro Konkarze iwe nkukore. Iwe cheshongo chentu ati leje ntotaga kafutere simu yanje. Ayi ntakukoringa ninzibirwa ki yobo kuba nonkoringa kanta kugambira bushiyo kana uninza kukoringa mwene wori kabo kabi. When had the KJF kanji courage? Jesus! Ati wachiti hoe. Jesus is Lord. Na nyeda kugamba ngundio mashemero wage cheshongo cha nye sasa otaka nyombuzi. Owa kubori yao no gamba cheshongo yoro no sinikamisho. Wachimanya nakutera kugambira busharye gihite yo tutire oyo kateka nabwe hite jo teri yaone yo gomwana obe no singinga nawe ogo mwana genze ya singinga je tari nkiyo genze okashishe cheshongo cyo mwana ngunota mwebe bigamo nguba no muobora mbwe hatu nko kuoboro be no meaninga chi ngambira drobe no meaninga chikana utarya kafire koka kana no mangu niyo niza kwijao ni kubitinga kabitinge nyoko. Jesus! Kongata no manyaruze iwe. Iwe chinyanti ndawe. Jesus! Naza gambira gadi na mugambira mazima. Kundi jawo mu compound ya woma muka compound kafunzire nkatoyi ya chairman. Nkafutema ho mutweri ngakakora kanta kagumira ko tarachize ne mukonebire. Kikwena ngo nkureba omumbuga ya dado ize kusinikamisha no renyishozi kutwire. Ayi nangwa nyoto kunkanga konka nyonyenda kugambira. Eche cheshongo chwenziza kuba hita konka niko kugira ngo urya kafire abantu tubakwenda kucyama twabwawe kankugambire hato nonda man ganje nkacitamwa amapawa ganje tukachipushinga kikagenda uko munsi yona kikagenda abantu bakakidansinga konkiwe bibyo mwebe byo kuza kujumajumira nabantu mwe to kuchimanga ko kwa abusinga abantu mbanga gumano nibapushinga eche cheshongo chao chentuwa. Zaini joni kufutera mtani ngwata. Ati yo chishaje suwe. Yo chinyanti ndawe. Atonda wange. Kagodo we. Jesus! Yo chiwetere. Jesus is Lord. Nakweshenjeza nyesasira mbanze ndijo omwoyo gwanje omurungi. Omwishiki wahise ndi kumezo yiremu. Can it happen? Kamiwe unoye no mushija kundere mpeta. Neba yafaki. Weza burusi tugambire okakora cyane. Wokuza ko kwakuro bojo kashanga babo twire bige bisasi nangwa nyebyo kuyamwendi kumutse bukunkwataho hano wahora muri nyarwa nazi muhire agambishi kunku mutunga ni mutwaro muka ni mutama tenanywa nahaga nanye ni mwobo konga cyabangenda gambiri mwabo kujya sente za kadanga murye byeshongoro byentu oshibize ni wo ku mucanga wenka ni byebyo byeshongoro byentu ni baba butwete byeshongoro byentu okushanga omuntu narerengaro byeshongoro byentu azakinda kwazara we kadamari kwekorera byeshongoro byentu konka nje cyakugire mu kikakubuzo bwende byeshongoro byentu kambuza video.